okupheleleyo kugodisa moyena ka moyena a fihle mo go futhi felletseng ngakho lokho akwazi ukumukela bonke abazalwane ere ka seo a tsebe go amogela ngoba azi ukuthi sisohambweni a tseba gobane a tseba gore re mo tseleng maziningi uyibona ungcono o ska ipa wa ipona o le betere ngokubona umzalwane wakhe kusakhona labambeke khona ha o bona moyena go sana le matshwareileng teng ngoba lo lwazi onalo ngelimsize ngelinye ilanga gobane thuso e ka nna ya mo thusa tsatsi le leng Jesus haleluya amen nekhumbula sikhuluma ngokuthi lolu lwazi alaziwa abantu bonke la gopola gore tsebo ha e tsebe ke batho kaofela haleluya amen abanye bathenga ukuzwa izwi uqiniso balimaza abanye abantu ngeqiniso ba bang ba rile go utlwa dinnete ba gobatsa batho ba bang ka dinnete abantu abasemukeli nje namhlanje ngoba abantu balimaza abantu ngazo lezi ndaba batho ba ra amogele ka tseno ba batho ba gobaditse batho ba bang ka tsona ditaba tse ebekumele zishunyayelwe ngomusa tsene tshwantse di reriwe ka mothando le ka lerato nangokuncenca nangokupersuada le ka go ithapeletsa haleluya bazalwane amen asiqhubeke bangcwele next verse Ephesians chapter 5 23 to 25 angithi bazalwane lapha nje sifunda istructure sikaNkulunkulu sifunda God's headship ngamanye amazwi ubunhloko bukaNkulunkulu mo re bolela setswalle sa modimo haleluya amen ukwazi ukuthi uNkulunkulu uhleleke kanjani go tseba gore modimo o bopegile jwang la siqale khona siqale sikhuluma sithi uNkulunkulu munye mo re simolotseng teng re le modimo ke a le mong manje sesingena kumaphathi onke ano se re kena dikarolong tsohle uma lithi umzimba munye likhuluma ngani iBhayibheli malikhuluma ngebandla ga e re mmele ko le mong e bolela ka eng Bible e bolela ka phuthego ningadidekile lona menza umfuziselo ngonkosikazi nendoda nezabazalwane ngifuna nizwe lokhu ukuthi uKristu yini ebandleni liska makala ba yena ga tlo tshwantsetsa ka monna le mosadi verse 23 for the husband is the head of the wife as the Christ the head of the church, himself being the savior of the body. But as the church is subjected to Christ, so also wives should be subjected to their husband in everything, respecting both positions and protector and the responsibility to God as a head of the house. uKristu uyinhloko yebandla. Kriste ke hloho ya kereke. Ibandla lisubmita kuKristu fully. Phuthego e mamaretsi Kriste ka botlalo. Limhlonipha uKristu njenge protector. Ihlompha Kriste ya ka mosebetsi. Enhloko yebandla. Lihloho ya phuthego. Asigijima. Remati. Matthew 16. Matthew 16. Matthew 23. Matthew 23. So iqala nje ku verse 1. Sakijima ke manje sakijima. Resimola go 1 re ya siana. Then Jesus spoke to the crowd and his disciples saying, Jesus uzoyihumusha mama sengiqedile ngiyekela for now uzoyekela nje ukufunda kwama verse you come back in the interpretation thereafter. Then Jesus spoke to the crowd and to his disciples saying, the scribes and the Pharisees have seated themselves in Moses' chair of authority as teachers of the law. So practice, observe everything they tell you, but do not do as they do. For they preach things but do not practice them. The scribes and Pharisees tie up heavy loads that are hard to bear and place them on men's shoulders, but they themselves will not lift a finger to them later. Okay. They do all their deeds to be seen by men, for they make their phylacteries
or tefillin. Why? To make them more conspicuous and make their tassels long. All right. Verse 10. They loved the place of distinction and honor at the feast and the best seats in the synagogues. Those on the platform near the scrolls of the law, facing the congregation, and be greeted with the respect in the marketplace and public forums, and to have and have people call them rabbi. But do not be called rabbi, teacher. For one is your teacher, and you are all equal brothers. Do not call anyone on earth who guides you spiritually your father. For one is your Father who is in heaven. Do not let yourself be called leaders or teachers, for one is your leader, teacher, the Christ. But the greatest among you will be your servant. Whoever exalts himself shall be humbled, and whoever humbles himself shall be raised to honor. Niyabona ke la bazalwane. Liyabona mohe baena. From the time Jesus efika, he had to establish the heavenly hierarchy. Go tloela mo morena Jesu a fihla o ne a tswelletsa puso ya magodimo. Ufike kukhona isystem yasemhlabeni. O fihlile go na le tsela mo lefaseng. Ezofaka isystem yasezulwini. A tlo kenya tsela ya legodimo. Isystem yasemhlabeni imi ngenye indlela. Tsela ya mo lefaseng ina le tsela ya yona. Ithi abantu ababalulekile bahlala phezulu kwehle njalo kuze ukuthi kuyofika phansi bese kugcineni khona laba abangenalutho abangalutho emhlabeni nasemphakathini. Ere baba bohlokwa ke bale baba nang le maemo ba dula godimo go ye ka maemo go fitlhela go baba sensepe mo lefatsheng. uJesu ufuna ukufundisa ibandla ukuthi uhlelo lakhe lumi kanjani ngokubuholi bakhe. Jesu batla o ruta batho hore ya gage plan e emejwang go ya ka ketapele ya gagwe. Awufunde ngesiZulu mama, ngifunde ngesingisi kakhulu mhlaba bazalwana ngiyabeza. Uyofika nje ume lapha kuverse verse 11. Funda ke mama. Khona uJesu wakhuluma ezixukwini nabafundi bakhe. Yes. Wathi ababhali nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Yes. Ngakho ke konke abanitshela kona kwenzeni nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo. Yes. Ngokuba bayakhuluma bangenzi. Yeah. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu. Kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Amafila interiyu abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni. Obandlabo abafarisi. Yes. Nokubingelelwa ezigcawini. Yes. Nokubingelela ezigcawini. Nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Mana lapho ke. Emambo. Manje ke ake sislow down bazalwane. Yaanong a ke re theogeng hanyane baena. uJesu wenze sure ukuthi angabuyele ezulwini engasifundisanga ukuthi ileadership yebandla ihamba kanjani futhi iziphatha kanjani. Jesu o dirile bonnete ba hore a ska boela legodimong a sa ruta hore ketapele ya phuthego e tshwanetse gore e itshware byang. Ufundisa ibandla ukuthi omkhulu kunane uyena isikhonzi kini. O ruta phuthego gore e mogolo go lena ke yena e le mosebeletsi wa lona. Lelani bazalwane, angisho mina bazalwane ukuba isikhonzi ngoba kuthunza lona isikhonzi because he's an angel of the house. There's angel of the house. Umzalwane deliver i-message ebandleni osilandela into zethu ezulwini asilethele sona. Ke moena o a tlisang dilo le go a ratang dilo le godimong a re rulele tsona
go tswa le godimo. Kuthe ngelinye ilanga uJesu behamba kade beyoshumayela. Jesu ga ntse a tsamaya ba ilo rera. Bangena komunye umuzi. Ba kena motseng o mong. Wathatha indwangu, wathatha namanzi. A tseya lesela, a tseya le metsi. Waba washinya. A ba hlatswa dinao. Yithi ngibuyele emuva bazalwane. Ga buele morao ba ena. Lo msebenzi Tireo. bekumsebenzi wesigqila. Ele le tiro ya lekgoba. A slave. Lekgoba. Kusho ukuthi umuntu uma kuso angithi le ndawo indawo kaIsrael ngasi bekuyindawo ene desert ngiboza Sibaka sa Israel ne sibaka sisina le umuntu kade ehamba ibanga elide motho na tsamana kwetelle ebethi mayifike sefika la afike khona endlini uthola ukuthi ugcwele intule enyaweni nare ga fihla motuma fihla nteng abatletse dithole maoto bese kuthi umnumzana okahle abangawonke umuntu oba nesigqila kodwa umuntu okahle othengela isigqila ngaleso sikhathi ebese etshela isigqila sakhe ukuthi sikuwashe inyawo ge motho ele mong mhlomong base a retsi a bitse lekgoba o re tla o hlapise motho maoto uJesu mayithatha inyawo ethatha indwange washa abafundi Jesu ga tseya lesela a hlatswa barutwa maoto banqaba ba gana bathi inkosi akukhonakala ba re morena a o kgonagale. remember ukuthi uPeter nabanye they were business people Hopola o re Peter le ba bane le batho ba kgwebo beba abantu abahlonishwayo ngisho emphakathini ne le batho ba hlomphuwang le ke setšhaba abantu bama-business batho ba dikgwebo. uma uJesu ehlela ngaphansi kwabo Jesu a theoela ka tlase ho bona bangavuma bazalwane ba se ka dumela bathi wena. wena awufanelanga ukusiwasha inyawo Ba re wena wa tshwanela ke o re hlatswa maoto. uJesu athi uma ningavuma aninanhlanganyelo nawo Jesu a re ge le sa dumele ha le na kopano le nna ngoba uma bengavumi abawasha inyawo kusho ukuthi uJesu can never be great in them ka mantswe a mang ge ba sa dumele a ba hlatswe maoto a ka ke ba ba mogolo go bona. indlela yokuba great kaNkulunkulu ushona phansi ukuze uphakanyiswe Phagama ka modimo o ya fatshe gore yena o phagamisa. ayihambi ke kaNkulunkulu eyabantu ithi yana ngaphezulu yana ngaphambili uhlale ngaphambili ukuze ube ngophezulu Ya batho e re e ya ka pele o dule ka pele gore o tle o be ya mogolo. ekaJesu ithi shona phansi abantu basulele kuyinyawo ukuze Ya uphakanyiswe Jesu e re theoela fatshe batho ba phumule maoto ro phamise. iphambana nengqondo yomuntu E fapana le kelello ya motho. yingakho bafethu singenazi ihlalo lezihlala egobele lapha phambili Ke ka ho re sena ditulo tse di leng ka pele. sokuhlalo ayanda nobani bani Tsa o dula bo ayanda le bo mamane. sinehlala ifana wonke umuntu Na le ditulo tse tshwanang le batho bohle. ofuna ukuba mkhulu phakathi kwethu A batlang ba moholo hara rona. uyena esinyathela kuye Ke ene re hatang ho yena. uyena okhasa ngesiso Ke ena go bang ka dimpa. ukusikhonza Go sonke re sebeletsa rohle. uyena omkhulu Ke ena mogolo. niyayibona ukuthi lento ayihambisani nengqondo bazalwane La ibona ntho ena e tsamaisang le kelello. uJesu akhuluma ngabafarisi Jesu a bua ka bafarisi. uthi ningenzi njengabo A re le se ka etsa jwalo ka bona. abathanda indawo zokuhlala phambili Ba ratang ditulo tse di ko pele. bathanda ukubingelelwa ezindaweni eziphambili Ba rata ho dumediswa tulong tse ko pele. uma ngifika ngumuntu omkhulu ngahlala lapha phambili nangangimukela nangibingelela Ha ka ba fihla lo moholo la se mo amohela se mo dumedisa le ko pele. sengingilimazile Le mohobaditse. ngilimele nje yonke oqala nje mangisukuma ngimala phambi kwenu kumele ngine address ukuthi aniyazi order Ha emella ntho ya pele o tshwanetse a le tsebise hore ha le tsebe. ngifika kanjani phakathi kwenu ningange acknowledge Ke fihla jang hare ga rona le sa ntsebise. nithi maning acknowledge futhi ningibize nithi ubaba wethu sonke Be ha le ntsebisa le be le usakhona uphakathi kwethu sa le teng hara rona. esengifila kahle Aba kutlwa ile hore ke yena. ngizwa ukuthi xoso A utlwe gore njengamafutha endebeni zika Aaron ya ka mafuta diteng tsa Aaron. Jesus. hallelujah amen bazalwane Amen. manje ke bafowethu Enong ge ba yena. yazikonteshiwe labazalwane bese bathi ngingumntwana kaNkulunkulu Ba yena ba
wa hore ke ngwana wa Modimo niyayazi leyo nto bazalwane le tseba ntho eo ba yena uma ke wathi umntwana kaNkulunkulu noma ungafakanga wathi ngiyiprofet noma ngiubanibani ngaphambili wathi ngumntwana kaNkulunkulu waphelela lapho ulandi i-identity yobukhosi ga fela o ka bulela gore ke ngwana wa Modimo a se ka ipulela seemo sa gago le kampo ya hao wa re fela ke ngwana o lata boitsebiso ba morena nzala kwaZulu angithi ngapha niyabaza abantwana le ba tseba bana yes niyabaza abantwana le ba tseba bana kuthiwa umntwana ba re ke ngwana baphelela lapho ba fella mo abazalwane sebeyazi ba ena ba meke tse wathi umntwana kusho ukuthi uzalwe ebukhosini ga o ka thua fela o ngwana ko ro tswala boreneng pure identity ke boitsebiso bo felletseng i-identity eza ne-authority ke boitsebiso bo botang ka matla i-identity eza negunya boitsebiso bo botang le matla umntwana wasebukhosini gore kwa bogoshing namhlanje abazalwane uma umzo-adressa kumele kuthiwe udr Mncwango ge le ba ena ba tlo itsebisa go thua ke ngaka Mncwango ebesezwako ukuthi yabona-ke manje bangisho-ke manje a ba utlwa gore wa tseba ba ntsema he abazalwane jwale bethe sibingelele umntwana kaNkulunkulu ba ena ge ba ka re dumedisa ngwana Modimo ubaba uMncwango ntate Mncwango nange ngehlisa bo au jeba mutheusa ungibiza ngomntwana nje umbiza ka ngwana fela au Jesu haleluya amen ubuntwana yibo bungaphezulu umwana ke ngoba sizalwa ngezwi bane tsalwa ka lentswe lelo zwi lenza sifane naye wasifela lentswe le o le etsa re tshwane le ya re sikhuluma into engasashunyayelwa kulezi nsuku ona le ntho e sa re reng matsatsi a Jesus bafuna ukukhothanyelwa ba batla o obamelwa ezinhlanganyelweni mo dikopanelong bahlaliswe ngaphambili a duniswe ka pele haleluya amen lize lithi elesilungu bahlaliswe sinagogeni ngaphambili ya sekgowa e re ba duniswe sinagogeng ka pele bese kuthiwa athi uJesu ningenzi yisokwabo o re Jesu le ska dira tse ba ukube njengoba nihlezi nje lapho kunetafula elilapha gore ya ka le ditse mo o na le tafole e leng mo kuhlezi the angels of the house go dutse baengele ba ntlo hallelujah amen Jesus lize liba ningabizi umuntu ngokuthi ubaba e re Bible le ska bitsa motho ka ntate ngisho mali angithi bazalwane ngifuna ukuyi-addressa kahle le uma lithi ningabizi umuntu ngokuthi ubaba alisho ukuthi uma senikhuluma ubaba uMncwango neza bazalwane ha bolele gore ga ile le ska bitsa motho ka ntate ha e bolele gore ba se mo le fathering spiritually e bua semueng oh Jesus uKristu Jesu phela ke Kriste Jesu fela Jesus ungangibiza ngoba ngubaba mhlambe ngubaba ngokwesigaba o ka mmitsa mhlomong ke ntate ka kodwa ga ngalokho akuyona ihierarchy kaMoses e fela e mo ga se yona elithi isihlalo saMoses abahlala ngaphambili se sedulo sa Moshe se ne se le ka pele kodwa ngubaba mba ke ntate ngoba mhlambe ngiyakuzala ngokweminyaka uyabona mhlambe ngoba ngubaba ngokwesigaba ukuhloniphana kwempilo ke hlomphano ya bophelo ra le mhlomong wa o tswalwa ka seemo ka botsalo but bazalwane never confuse it mpa re ska tlhakatlhakana and think I'm the father of this house abo re nagana gore ke ntate wa ntlo e I'm the child of God ke ngwana wa Modimo I'm the servant ke mosebeletsi omncane kunani nonke a monnyane go lona lohle Jesus phambana nengqondo fapana le tlhaloganyo hey Jesus ao Modimo Jesus I've been waiting for this moment for a very long time o na emetse nako e telele ukunicacisela bazalwane go le tlhalosetsa ba yena njalo uma kwehlangana abantu bazalwane uJesu bahlanganisa ngokwecebo lakhe ka mehla ge batho ba kopana ukhona into evele ubuke phakathi kwabo ukuthi ubani omkhulu kunathi sonke la o ba teng se tsogang se re ke mang ya mogolo go rona rotlhe Jesus interest of time oh Jesus Jesus Luke chapter 22 24 verse 30
verse 24, in the interest of time. Now a dispute also arose amongst them as to which of them was regarded to be the greatest. Now a dispute also arose among them as to which of them was regarded to be the greatest. Who are them? The first church. Phuthego ya pele. Ibandla lona lokuqala labafundi. Yona phuthego ya pele. uJesu akakahambi nokubuyela ezulwini. Mrena Jesu azotsamaela. Bayabona zona insuku zakhe ziyasondela ukuthi ahambe. Bayabona matsatsi akhe. Kodwa akakalibeki isekela. Azomshiya athi ke wena ke. Azobe wathi umshiyaro Uma wena. ngihamba uzosala ke uqhwakela esihlalweni. Heke tsamaya wena o tla sala o le sedulong. Njengenkinga yebandla lokuqala. Yaka bothata ba phuthego ya pele. Namhlanje ibandla lisana lenkinga efanayo. Le kajeno phuthego sana le bothata bo tshwanang. The dispute is still there. Bothata bo sa le teng. Uma ingakafiki imingeke iseza. Ha bo soka bo fihla bo Uhamba hamba endleleni kubuzeka ukuthi ubani omkhulu kunathi. Go tsamaya tsilengwa ke banga moholo rona. Awufunde mama. Ufune ka Setswana, qala ka Setswana. Le gona ga tsoga kgang mo go bone ya gore ke ofe wa bone yo ka kaiwang yo mogolo. Jesu a ba araba a re dikgosi tsa merafe di a busa ebile ba ba se tlhogo mo go bone ba bidiwa baledi ba bone. Fela lona le senne jalo mme yo mogolo mo go lona a nne jaaka yo motlana le yo e leng moeteledipele a nne jaaka modiredi. 27 years. 27 years. Kana yo mogolo ke ofe a ke yo o ntseng fa dijong gongwe o direlang a ga se yo o ntseng fa dijong mme nna ke mo gare ga lona jaaka yo o direlang. Afunde mama kwelesizulu. Verse 24. Yes. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo. Eni kwavela eni bazalwane ukuphikisana. Kwathela imba yena dikhanetsana. Yes, qhubeka. Phakathi kwabo. Yes. Ukuthi ngumuphi kubo ongathiwa omkhulu. Yes. Wayesethi kubo ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwaso. Yeah. Leziphathimandla zazo zithiwa abazenzele okuhle. Yeah. Kepha nina aninjalo. Kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyana, nobusayo makabe njengokhonzayo. Ngokuba ngumuphi omkhulu, ohlezi ekudleni noma okhonzayo na? Akusiye ohlezi ekudleni na? Kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina ke ningababe khuthazela nami ekulingweni kwami. Okay, sinomsuma mama. Nayizwa bazalwane. La utlwa ba yena. Ngithanda le ndaba le because bazalwane ngokubhala kalokho kuyavela ukuthi hayi ngoba ibandla lingenawo ama leader. But it's different to the normal leadership that we know. Akubona abantu bokuhlale bakukhonzwa kodwa abantu abakhonzayo. Asibona abantu baba direlwang ifela ke bona abantu baba direlang. Now the dispute also arose among them as to which of them was regarded to be the greatest. Jesus said to them, the kings of the Gentiles have the absolute power and lord it over them. Those in authority over them are called benefactors. But it is not to be this way with you. On contrary, the one who is greatest amongst you must become like the youngest, and the least privileged, and the one who is the leader like the servant. Yes? One who's the leader like servant. Yes? So, and for whom is the greater is the one who reclines at the table
or the one who serves? That's a question. Is it not the one who reclines at the table, but I'm among you as the one who serves? So ngamanye amazwi ubulida Kama ntwa manketa pele. irresponsibility yosevayo. Ke maikarabelo a ya direlang. Hayi Jesus. uzobona mase singena ngokweinkonzo lethi uJesu eba appoint abazalwane lithi wapha abanye to be pastors, wapha abanye to be evangelists, wapha abanye to be the prophets, wapha abanye to be the teachers. But this bazalwane is there for them to serve. Ge ibulela ere o file ba banya ba ba profita, ba banya ba baruti, ba banya ba badiredi. Batutsotle o di beetse fela gore ebe badiredi. Hallelujah. Amen. Lezi inkonzo akuzona ezokuphakama. Dineo tse asitsa o phagama. Lezi inkonzo ayizobona ukuthi uzibona ungcono. Dineo tse asitsa go etsa motho a be botoka. Akuzona zokuzibona ungophakeme umkhulu. Asitswana tsa gore o ikgogomoso. But ezokuphelelisa indlu kaKristu. Ke tsa go lekanyetsa ntlo ya Kriste. Hallelujah bazalwane. Amen. Belithi amakhosi. Ere dikhosi. Nebona into yobukhosi Lebana ntho ya bogosi. endlini kaNkulunkulu ifaniswa nama-Gentiles. Ntlong ya modimo e tshwantshwa. Ubukhosi basemhlabeni bufaniswa nobukhosi babezizwe. Bogosi ba lefatshe bo tshwantshangwa le bogosi ba lefatshe. Ebandleni akwazi ukuthatha ubukhosi bakwaZulu ubenze kuzoba ngowalapha ngaphakathi. Phuthegong a o tsebe o tseya bogosi ba kwaZulu bo tsentse ka mo phuthegong. Kube khona uKing Misizulu khona la enkonzweni. Go be teng Khosi Misizulu gona mo phuthegong. Nayizwa bazalwane. Amen. Ubukhosi obakwaZulu lobo. Ke phusho ya gaZulu eo. Kodwa lapho kugcwele izikhonzi Mo go di tletse badiredi. ezikhonza consistently to the point ukuthi uNkulunkulu aziphakamise yena. Ba ba direla mo go fitlang gore modimo a iphagamisetse bona. Hallelujah. Amen. Kezwakala bazalwane. Amen. Uthi kini akungabi njalo. Are a go seke ga nna yalo mo go lona. Ngamanye amazwi angabi bikho umzalwane esesifike kwizinga lokuthi simkhonze sankosi lapha phakathi kwethu. Kama ntswamang a go seke go bana le moena o setseng re mo dirile Khosi mogara. Maye ngena lapha yana. Ha kena mola. Kungazuthi singafaka ukhaphetha anyathele khaphetha obomvu. O ka re kala carpet e khibidu. Maye ngena sekukhona bahamba phambili abaphethe iBhayibheli kukhona abanjani njani. Ha kena go na le ba tsamayang pele ba mo tshwara Bibele. Trying to copy the systems that we are not called to. Ba leka go tsweletsa tiro eo e sa Ningiswe kahle bazalwane ayikho wrong ngokuhloniphana niyezwa bazalwane. a gona phoso ka o hlomphana. Ukuhlonipha kubalekile. O hlomphana go bohlokwa. Uyabona njengoba sengishumele for 1 hour. Ya setsa re rile awara. Bekhona umzalwane okhona nje lapha nabona hawu esinye simnike mhlamba amanzi mhlamba aphuza amanzi. Ka bo go le teng mena wa re mara ka mkho ka be se re mfile me. Kodwa ngiyacabanga mhlawumbe sabanjwa amandla lento engiyikhulumayo. O nana o re tshwere ke matla sa se bua. There's nothing wrong with that bazalwane. Asithatha ka seo ba. Kodwa don't make umzalwane abe yilord over ibandla likaKristu. Se dire moena gore a be se. Ngoba uma sibenza njalo simphakamisa simbeke esihlalweni sikaMoses. Gore ya no ka mantshama re mphamisa re mmesi lo sa mo. Lo umzalwane siyamlimaza thina njengebandla. Kana ora go batsa ya ka phuthego. Hallelujah. Akube uKristu umphakamisayo. Abe Kriste ya mo. Afakaza ngemisebenzi eyenza phakathi kwebandla. Afaka ka misebenzi. Abeka izandla babagulayo baphulukiswe. Yenda go ba kulamba Futhi lokho kungamenza azibone ngcono. Abe isikhonzi sethu sonke. Ahambe imizi yabo bonke. Anake ngisho nabanganakiwe. Mighty Jesus. Ivangeli lokuqala. Yes, Jesus. Sikhuluma ngalo bazalwane. Ribuwa ka yona ba ena. Elingahambi nginabangcono.
e sa tsamayeng ka ba nabanezinto le ba banang le sabo nabakhona ukwenza izinto ba khona ho etsa dintho kodwa bakhonza kuwo wonke ama-level ba sebeletsang diemong tsohle ongena ekhaya ingekho ngisho into yokuphakela a kena lapeng go sena le sa se bandlala isisepho phansi ahlale khona lapho a le fatshe a inceke kaThixo Uhlala- ikhuleke khona lapho a rapele gona moo ibiza izulu namandla lonke a bitse legodimo le matla a rona. ifike ekhaya kungadliwe a fihle motseng go sa jewe ifike yona inikele hlukudla a fihle yena a neela ikhuleke iphume a rapele a tswe mighty Jesus Jesus. ivangeli li-originali Evangeli ya manini sikhuluma ngalelo re bazalwane bua ka yo ba ena mighty Jesus Jesus. asiqede bafowethu Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. niyayibona ke lento Hallelujah. ama-systems asemhlabeni Ke ditsela tsa mo lefatsheng. ama-systems akhona Ditsela tse di leng teng. nginendaba ngine-subject la isihloko sayo sithi the world social stratification system kusho ukuthi ukuhleleka komhlaba economically ukuthi ipyramid yokubaluleka imi kanjani Ka mantswe a mang ke thulaganyo ya lefatshe gore seemane kgale se emisitswe jwang. niyayibona lento bazalwane La e bona ntho ena ba ena. abantu ababalulekile balaphaya Batho ba bohlokwa shiba le kodimo. bese kuthi ama-peasant lesilungu ama-peasant kusho ukuthi umuntu ongenalutho umntakabani Ba bohlokwa ba ile kodimo ba iseng bo mang ba ko tlase yibo tlase. abahlala la Ke bona ba dulang moo. uthi ujesu akungabi njalo kini Uri Jesu a se ke go ba ka tsela eo. Unfortunately, unfortunately ebandleni namhlanje ka bomadimabe phuthelong ya ibandla liyahamba lithatha ama-system afana nalabo liwalethe phakathi endlini phuthego ya tsamaetse di-system tse jwale ka tse di kenye ka gara ntlo. athi ujesu alibuka ibandla angayiboni into ayizele emhlabeni A re Jesu a lebelela phuthego bo sa bone seo a se tletseng lefatsheng. Jesus. siqhubeke Tswele pele. uma ngakhona ukuthi kanjani inzothimba zwane umnotho noma ngithi i-economy Moruo inendlela yokuthi nje isidivide nje o na le tsela ya ho re kgaoganya. abanemali Ba nang le tjhelete bahlale phezulu ba dule ka godimo, abangenalutho ba senang sepe bahlale phansi ba dule fatshe. uthi ujesu akungabi njalo phakathi kwenu O re Jesu a se ke wa ba ka tsela eo gareng ga lona. haleluya Amen. haleluya Amen. noma ungaya kuliphi izwe La o ka ya lefatsheng le feng uzofica kune-economic system yakhona o tla fitlhela go na le moruo wa eshoyo ukuthi ubani ahlala phezulu o bolelang gore ke mang ya leng ka godimo, bese kuza bani emva kwalokho e be se go latela mang, kuyogcina bani phansi wa bofelo ke mang. noma ungakumuphi umphakathi Le ka ba setšhaba sefeng uzofica o tla fitlhela ukuthi kunohlelo lwakhona gore go na le tsela ya teng. ise-india la Ke India mo phezulu kuhlala abapristi godimo go dula ney'fundiswa ka ditu le baruti ziphezulu ba godimo. uma wehlela ngezansi A o theola fatshe kube khona amakhosi go be teng dikgosi namasosha le masole, wehlela ngezansi o ye tlase. leti hambisana ngisho ney'bongo zabo Ntho e tsamaisana le ke difane tsa bona, bacwasana nangokwey'bongo ukuthi wena uzalwa kusiphi isibongo ba bolelana le ka gore isibongo esiwukuthi asingeni kule level yo-economic activity sefane se se rileng a se tsene mo moruong o kusho ukuthi ngisho itseng. noma unga-aplya e-university ufuna ukuba udokotela Le ga o ka ya university o batla o ba doctor, ngoko-caste system khona isibongo esingangeni go ya ka Dokotela. system ya bona a go na le sefane se ka sa keneng mo doctoreng. that's a caste system nake nezwa caste system bazona noma niqalukizwa ngami Le a itseba caste system eo ka ngaphansi kwakhona kube khona ama-merchants and land owners go be teng bo mechanic le ba ownang. ngaphansi kwakhona kube ama-commoners peasants and servants Ko tlase go be batho ba elekileng. neyizwa leyo nto bazalwane Amen. kusho ukuthi umphakathi nomphakathi izizwe nezizwe zine-system yazo Kore setšhaba ka setšhaba se na le tsela ya sona. kodwa uthi ujesu akungabi njalo kweyakhe indlu Ore Jesu a se ke wa ba beya musani ukuthatha izinto zangaphandle lithi ibhayibheli amakhosi of the gentiles le re di se ke la tseya
tseya dilo tsa amisa ubukhosi nokubaluleka kwawo phezu kwemphakathi ba ba ipisa bukhosi le bohlokwa ba kodwa bukhosi njenga ka Kristu setšhaba. akungabi njalo Mmele wa Kriste a o se kwa ba ka kodwa tsela eo. akungabi njalo phakathi kwenu A se ke go ba ka tsela eo gareng ga lona. yezwakala yini bazalwane Ha o bona teng ba ena. hey ngicela ukumalapha ke kopa o ema ona moo sizoqhubeka next time re tla tswella pele nako e tlang silibo ukuthi likhonza kanjani bani re lebelle gore phuthego e khonza bjang li administrateka kanjani e bani thusega bjang phuthego amen bazalwane amen this is very important se se botlhokwa hallelujah amen ngoba bazalwane siyadinga ukubuyela from the beginning ka re baena re a tlhoka o boela sithola indlela ukuthi ilahleke phi indlela re kry tsela ya gore re latlhile kae tsela sashayisana ngeifuba sabambana ngeihluthu sifike kanjani ra thulana ra tshwarana ka meriri re fitlhile bjang laxabana lodi ibandla lanyathelana kwenze njani phuthego ya gatana e lwa e le bang abazalwane balana baxoshana balwa kwenze njani baena ba mo ba kubana ba lwa go iragetseng konakelephi go senyeile kae munye uNkulunkulu modimo ke a le mong munye umoya moya ke a le mong munye umzimba mmele ko le mong munye umhluleli phakathi kwabantu noNkulunkulu moatlhodi ke a le mong Munye gare ga batho le umbakiso. modimo munye umzimba mmele ko le mong mhlawumbe ngenzeka ukuthi khona la singamukelani khona ngokweyifundo ka etsagala gore go na le mo re sa tshwaraneng ka ga dithuto kodwa abazalwane bakwazi baena ga ba tsebe ukuthi umoya ongcwele kuphela othunga ibandla ukuba lipheleliswe gore ke emzimbeni moya o halalelang fela o rukang phuthego gore e feleleliswe mmeleng umoya ongcwele okwazi ukukhipha ama-pieces ebhokisini akhanda itafula ke moya o halalelang fela o kgonang go ntsha di-pieces a etse as long as ibandla li-comfortable ukuhlala ebhokisini lingakhiwe as long le phuthego e le mo ngeke lize kufike la lipheleliswa khona e ka se fitlhe mo e tshwantseng uma kukhulunywa ngoku-assemblishwa ga o bolelwa ka ukuhlanganiswa go kopantshwa awukwazi akekho umuntu ongahlanganisa ibandla bazalwane ga ona motho o ka kopantshang phuthego baena kodwa uNkulunkulu uyamazi ukuthi uAmanda wayemdalela modimo wa tseba gore ke ka ntlhaeng a kile a bopa amanda amthatha mbeke gore a monka mmeye athatha umlamule ambeke eduze kwakhe a nke molamuti a mmeye pela gae usubona ishape ebe o bona shape hey Jesus athatha ubaba uncwanga abeke eduze kwamlamule abe entate mncwangu wa mmeye pela bese ngathi siyasibona isithombe ngathi sekukhona okwenzakalayo ka re bona setshwantsho ka rona le se se etsang athathe ubaba usambo ambeke eduze kwamncwangu a tseye entate samba bese sembona ngathi khona okuphelelayo bona ka rona le se se felelang bonke labazalwane bathungwa umoya ongcwele ngeinkonzo bone ba re boka ke moya o azibekile kumzalwane nomzalwane ukuze kupheleliswe go motsalwane le motsalwane gore go feleleliswe mzimba kaKristu mmele wa kreste siyabonga ke bazalwane re a leboga he baena haleluya amen sesifike egcineni re ngokukhonza fitlhile maphethalweng a tshebeletso ya rona few things before ngihlale phansi dilo tse nyane before ke dula fatshe next week siyahamba nomndeni wami siye ekhaya le empangeni bazalwane kunomshado beke tlang